Ka All India Football Federation AIFF kala terwaban penlong ya kalumpung ila ka kina kabla tip kum ka All India Under 13 Futsal League hanong ba silong ha ka santere kunailar arjar poe kit khot ke AIFF bat ka Meghalaya Football Association kilalit bani kendu yu menteri badai kemi ya katnat sport ka sarkar jela ba bante dolindo bani klan halor ka ni ka jingtyrwa habakran hakilat patai kebor hadin kejelang ba bante dolindo ulong bana kaliang sarkar jela ka Pdiang sobha ya ni kalumpung hanrei ka jingdon ka khlam COVID-19 klapun thut sibone Andai sulong nak tanggawi ke jing kerana ni batang kelong ba. Ni haban pek ke kelong kuno ke ni jing long jing man. Ni pandemic time kita. Tingin tip ke iga banja. Andai lada dai ba ka ya be ya renti ke jing tumu tuki ko ban pelong habu January February March. Di lada ka kani ka jing long jing man no kamtam kani ke jing posted jong covid la kada duna sisa lada ka biang kelakut lu ki. Ngila ban mong batang dai mlong pat ke biang kita ki unut pun simres ke. Indra yang jing temu berkejing pelong yang ketiba kan sedang nak hosting jing kenom ke pilot project. Kumpulong ke bibili pemerintah gila ini ka keleng-keleng sedang nak buat macam ni. Kaniru kena yang dong kuat sedang ni pelong ini kan.